Iya mo kay bunit mo na nagsukalat mo ang bayo. Wan kisanan kan ko, wan kilikan nalanak na ganye. Wan kisa pang marway sa ngachipong lablalang karngamaran. Ramas ko program Usuhn Rahn Patuna Station Pamplio Kabese out of police plot. O irakay magunang ay sansalang ipukan ang suwat ko ang school o tamo yawi nan bombe magunang kalian kagala ko sinet ang kakabese yung wilko. Ragachin kubra po yan chong nan out of police plot. Ni what tayo nakos regatry sa kayo Anderson Ropi arrested ki sugaw chinchang oran ng sapon ng webon. CJ Lazarus arrested ki kama armas piniyan sa oche kidnap the pacawansan armas aman niya wasa pacawan ng kiswasan niya inangi and yung uyayang mugit sa kairar kakar kamatagal na kasi suwatila tabil kawala. Niya sa oche pin arrested ki iyo aman armas metawada irailan uyayang aman armas aman mugit sa kairar makakachan kamatagala tabil kasi suwatila o pil kawala. Marcia Frederick arrested ki kami aramas niya taong itu tuso kabar mukawala pilihan sa oche pacawan sang armason niya wasaw pacawan lang diswasan niya inangi ang ngayang mugit sa bayray ni ang kawala aramas manet te kansi suwatila te kamatakala nilimaon akos yechuraikan pacawan arrested Jack Smith arrested ki sugaw chinchang agoran ng sapon ng wipukan. Mark Valentin arrested ki peyang emanarmas choro. Kemstan Valentin arrested ki peyang aramas emen niya tatang kutuk show kabar o kawal. Usuhn akos yechuraikan mabacawan arrested. Transfer mataki arrested ki mi pani chokun sa kongway o changaguran ng sapon ng wipukan. Patrick Frederick arrested ki kawanabot. Nuwalu managap man mabacawan arrested at yung lahat ay Sabino Youngstrong arrested ki sugaw changaguran ng sapon ng wipukan. Niyan sa watcha bilkatiyarak ta mi pani chokun sa kongway o changaguran ng sapon ng wipukan. Nituang nakos, yechuraikan mabacawan arrested, Petrus Conrad arrested ki Kaunabuk, John Awes arrested ki Kaunabuk, Rensper Alexander arrested ki Kolokol Marwana, Kimson Andreas arrested ki sugaw chinchang aguran niya sa kwan ng webokon, o biniyan sa wajah katirakta me chungala sa kongway o chang aguran ng sa kwan ng webokon. Ni sakin sobong nakos yechuraikan pacawan arrested Leon Sokala arrested ki mi pani chokun sa kongway at agoran ng sapon ng webokon. Retisa Otto arrested ki kawanabot. Ni Kriyaw yechuraikan pacawan arrested. Iber Rodriguez arrested ki chungala sa kongway wasa silipon ng webokon o niyan sa wotcha bil chungala sa kongway Makatapon and Wipukan. Branton Glava arrested ki mi pani chokun sa kongway at changakuran ng sapon ng Wipukan. Ni isa payo yechuraikan ma-arrested. Tenny Irons arrested ki Kaunabuk. Colin Saik arrested ki sugaw changakuran ng sapon ng Wipukan. O bilkatiyara kata mi pani chokun sa kongway at changakuran ng sapon ng Wipukan. Nuwanu ni isa limang somong watch Rod Ray Paulus arrested ki mi pani chokun sa kongway changa koron ng sapon ng webokon. Jimmy Edwell arrested ki Kaunabuk. Ni isa puno Raynan Brockwell arrested ki mi pani chokun sa kongway changa koron ng sapon ng webokon. Men kachaman o pagpag pwede skula chaptaran sa watch nono ka ng babakan sumatangkan and so sa school kan irayan check sto sa kan pona wasang ko kan
Laos to saga nuti iraila coach. Yeramen serikan an yalucho coach. Paratapano sto sagan loyang serikan. Pagpakuyaw yang pil son changa kuran na sapagan may check serikan may yalu. Tapat pachuslipaw na langoy pangon. Pag may tapano loysang sarapkas. Pagpakuyaw yang may pangon kuran kachinungangi me MMA tawasan mo quarantine yang rain may bumbigan mo pro lang daw sang nan sa panamarga soche may pacawan lang may ako soche lipilipil len mga salar may yung chailen kak kachila ta pacawan lang may ako train rain kan mapat pacawan sa government pa so one kak koras ko iran ka kabali iran kan mapat pacawan ng quarantine and bisan yang show light kan Mesojo makakalight o karani o kombal wasan mo quarantine yawi. Pura ka arrested o kaptalong nan kulkulti o kaptalong minang quarantine. Pwede kabaran suma COVID sa tuwa. Palawat manulyanti imanuanti palawat buya chwal pagmapang kubur karusian mamia chwal mogit maging sapay ran kubur Ragachin kubro kurna language pasanan nan siya wan ka koras pasanga kabali yon pa ko pinili niya sa wache imendleo kabrayang tama parada ng programen me apchuka chola me pitchu ka marwana koras ang kachin mangi ta pachuan me socha may chu ka marwana and patiti ta kolokol ta pali kasmoka pion paywitch Saya aku cuba tala kosennet makai napi cuba padat. Ia makara yang pagpakuyaw mo ipakan cai kecene opene. Pacuba buat kagasa yang cai dan kabal. Ong sab macai serikan meraban tetak. Image me pacuan kayu sekacuan program beliau kabrayang acuan sekarang misik pangkupur korusian pagpagija sawas. Ong paluat buat cai lengkap ke tuai. Onan nanti yang apa pali sab macai ramasakan. Pona ba ko malay yan miya. Ay match, kailangan ng kubur karusen, kasi liliya.